Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Mariborskem Ljudskem vrtu, ker je pred nami drugo srečanje 24. kroga Lige Telemach. Maribor in Kalcer Radomlje se bosta torej pomerila, marsikaj je bilo povedanega že v našem studiu, skupno gledano s pokalnimi obračuni. Vred bo to že 31. medsebojni obračun teh dveh ekip, 27. pa ko gre za točke v državnem prvenstvu. Takole toplo sta se pozdravila Feđa Dudić in Jugoslav Trenčovski, hvalila sta drug drugega skozi ves teden v izjavah pred današnjo tekmo, kar je ne nazadnje tudi prav in spoštljivo seveda do tekmeca. Pred golovo črto Pogačar, no, tole pa je bila prva resnejša priložnost in tule še ena. Nova je poizkusil Jan Repas, ostaja 0:0, zapreti dotok žoge v kazenski prostor, no, ko jim zdaj to ni uspelo, pa je Viher še drugič v tednu dni zadev z glavo za vodstvo z 1:0. Imel je nos Feđa Dudić, ko je Vihra pustil v postavi, z njim začel tudi današnjo tekmo. Sjajen predložek je bil to z leve strani. Ravno ko sem govoril o tem, da se ne gre zanašati na to, da Maribor doma ne bi dosegel gola, so Radomljani resnično kapitulirali in Maribor je povedel v 31. minuti z 1:0. Nejc Viher pa je že drugič v svoji karieri zatresel mrežo Radomelj. Takole je Tio Cipot ustvaril prostor za predložek. Poglejte, sjajno preigravanje v Bjojiću, potem pa z levico super natančno. Viher pa z glavo v oddaljenejši vratarjev kot brez moči je bil tu Pridgar. Preskočil je Mariniča blizu, a ne dovolj je bil tudi prvič že kapitulacija. In tule je nova priložnost. Tio Cipot gre proti vratom, spremlja ga sicer Mamić. Tio Cipot preigrava, sjajna priložnost. Ođo je pred vrati, ni 2:0, ampak samo vratnica. Sta zdaj Mamić in Jojić. Kratka podaja Mamića Jojiću, priložnost za izenačenje. Juk je tole rešil prvič, v drugo pa ne. Jaša Martinčič še enkrat več zabija svojemu nekdanjemu klubu. Ne hladi svojih cevi Jaša Martinčič. 8. njegov zadetek. In v Ljudskem vrtu je izid izenačen. Ja, gostoval je Jaša Martinčič v naši zadnji oddaji pod prečko in nekako potrdil tisto, kar se je zgodilo že ničkolikokrat, da na tekmi, ki sledi, pride na vrsto bodisi asistenca, bodisi zadetek. Takole je Jaša Martinčič izkoristil ponujeno in z močnim strelom žogo poslal pod prečko. Tule je sprva Juk še rešil, ko se je žoga od Rekika, tule bodite pozorni, odbila proti mariborskim vratom. Martinčič pa se je odzval sjajno, ustrelil z levico na vso moč. Drugič v svoji karieri. V stopnem roku je Gravnič prišel na posoj. Sesvet, tole pa je zdaj priložnost. Sam je pred vrati Pejičić, Maribor vodi z 2:1. Kakšna napaka Radomljanov in ob izteku 20. minute drugega polčasa je tudi Pejičić zadev. Dva mariborska najstnika danes med strelci, Viher in Pejičić. Kakšna strelska forma Davida Pejičića. Prav na vseh tekmah, ki jih je odigral v tem spomladanskem delu, tale je četrta, je dosegel gol. To je njegov 5. sicer v tem prvenstvu, dodave še 3 asistence, ampak kako se je razcvetel posojeni nogometaš Videmskega Udineseja strelsko v tem drugem delu sezone. Maribor pa ponovno vodi. Takole so se poigravali Radomljani. Najprej padec Teteja, tule Pogačar preslabo podal
svojemu vratarju. Tete je padel, pustil je prednost Bojan Mertik. Pejčič pa je na to žogo poslal v nebranjeni del mreže in Maribor ponovno vodi, tokrat z 2-1, ampak glede na tale silovit pritisk vijoličastih na mesto Tija Cipota. Zdaj Radomljani vsi povprek iščejo igro z roko in 11 metrovko. Kušič je v kazenskem prostoru, tole je že bil Gravnič. Zdaj pa kaže Bojan Mertik, da bo potrebno počakati. Gre na ogled posnetka Bojan Mertik, to bo zdaj pokazal. In kot je bilo moč pričakovati po videnem, bo to 11 metrovka za Radomlje. Zdaj ni več v igri ne Martinčiča, ne Jojiča, ne Pogačarja. Mislim, da tule ni dileme, da bo Mertik moral pokazati na belo piko. Vprašanje je zdaj, kdo bo izvajalec. Sudan je že pripravljen ob robu. Na mesto Ođa bo vstopil v igro in ne na mesto Tija Cipota. Enajst metrovka. Enostavno je Rekik igral z roko, povsem po nepotrebnem. Kakšna drama v Ljudskem vrtu. Žaper strelja, kako je zadev Žaper v desni zgornji kot mariborskih vrat. V 82. minuti je rezultat v Ljudskem vrtu poravnan. Tole se veselijo mladi mlinarji, mladi navijači Radomelj. Bejuk pa seveda bodri svoje soigralce. Da je časa še dovolj. Mihael Žaper, tole je bil zagotovo pod pritiskom. Tole je njegov prvi gol v naši prvi ligi. Posojeni nogometaš splitskega Hajduka. Drago so ga plačali Spličani Osijeku. Tole pa je izjemno sprožil, res da nekoliko tvegano. Čedomir, verjetno na katerikoli drugi tekmi ali pa če rečeva na 9 od 10 bi število priložnosti, ki ste jih danes pripravili, verjetno zmagali, tako da verjetno tale točka je kar grenka za pogoltniti. Pa da, sad ovako posle utakmice odmah osjeti se kao da smo izgubili utakmicu. Ja mislim da smo ušli dobro u utakmicu, da smo mi naređivali šta se dešava na terenu, imali smo prvo i drugo polovreme šanse da zabijemo više golova, da završimo utakmicu, onda primimo 2 gola iz 2 prekida i onda se osjeti ovako da je osjećaj kao da smo izgubili, iako je samo 1 bod. Ste vseeno vi skupaj s soigralci v vaši igri videli dovolj pozitivnega, da lahko gradite na temu, ne na zadnje, naslednja tekma je že večni derbi? Pa da, naravno, jesmo, kako da ne, mislim, odigrano je sada 5 utakmica, nismo izgubili ni jednu, ali opet to, ovo sad nerešeno, kažem vam, opet se osjeća kao da smo izgubili utakmicu i vidi se na terenu da smo ekipa, vidi se da igramo na 3 boda svaku utakmicu, vidi se da smo napredovali dosta, samo moramo da zabijemo te šanse prije i da završimo tu utakmicu. Hvala in srečno. Hvala vam. Krenčevski, glede na to, da ste večino 90 minut danes trpeli v obrambi, morali garati, je tale točka zagotovo velika za vas? Svako da je velika. Opet moram da kažem da čestam prije svega na dobru igru Maribora. Mislim da je jedina ekipa koja je toliko dobro nadigrala. Patili smo previše, stradali smo i u prvo poluvreme i u drugo poluvreme, ali ono što nas vodi ova ekipa je ta neka, ajmo da kažemo, pozitivna vibracija. Moramo pričati, moramo razmišljati na kraju, kad si hrabar i kad nešto želiš da dostigneš, onda dostičeš. Tako da uveli smo puno mladih igrača u drugo poluvremenu, pomogli su, povećali su malo dinamiku i na kraju smo osvojili ovaj bod koji nam je jako, jako dragocen, jer smo igrali na vrlo, vrlo teškom terenu. To je sedaj tudi verjetno velika mera samozavesti za pokalno tekmo, ki sledi prihodnji teden. Veliko igralcev ste preizkusili, kot ste dejali, mladi so dobili priložnost, to je lahko samo pozitivno za nadaljevanje.
U svakom slučaju dosta, nekih 60% od ovih prvotimaca smo koristili danas. Treba će nam svako dobra rekuperacija jer smo pokušavali da pravimo visoki pritisak, patili smo previše, stradali smo u defanzivu. Mislim da nam treba 2 dana za relaksaciju, onda se priprema 1 dan i idemo na utakmicu sa Dekani koja iskreno očekam da biće teška utakmica. Vem, da je kar hitro po tekmi, ampak morda kakšna informacija je z Mamićem kaj resnega ali je bilo bolj tudi preventivno? Mislim da je Mamić dobio neku malu povredu na koljena. Ne znam, ne moramo to snimiti, vidjeti, ali koljeno je problem kod Mamića, tako da koristili smo levog bočnog igrača na desni bočni, ali to je to. Nastavljamo dalje i opet ću da kažem ono što je slovenska poslovica, počas se daleć pride. Hvala in srečno v pokalu. Hvala. Andrej, verjetno kot kapetan si danes lahko zelo ponosen na ekipo, na vse, kaj ti trpeli ste 90 minut, pa vseeno zabili 2 gola v Ljudskem vrtu. Maribor več kot 5 ur do danes ni prejel gola in odhajate domov s veliko točko. Ja, dejansko danes ni bila naša najboljša tekma, to mislim, da se je videl. Maribor vsaka čast nas je nadigral, ampak danes smo dobili to tekmo izključno na karakter, na ekipni duh, tako da prevzemam odgovornost za ta drugi gol, ker sem zafrknil, naredil veliko napako, ampak nekako nas je nagradil pol s tem penalom in ja, 2-2. In točka proti pomladansko razigranemu Mariboru zagotovo bo ulila še dodatno mero samozavesti, glede na to, da verjetno sredi tedna vas čaka ena izmed tekem sezone v pokalu. Vemo, kaj lahko pokal v tej sezoni prenaša, številni favoriti so se poslovili, tako da imate tam tudi vi računico. Tako je, vsekakor ciljamo na napredovanje v Dekanih, gremo 100% in za vikend nas pol čaka Braven, to je to. Trener je še omenil, da je danes tudi dal priložnost številnim mladim igralcem z manj izkušnjami igranjem v prvi ligi, pa ste na koncu zdržali za to točko, tako da tudi to je verjetno nekaj, kar vas navdaja z optimizmom, da je zaledje tudi dobro v klubu. Tako je, kapo dol vsem tem mlajšim igralcem, pokazali so karakter, željo, no vse zadnje tudi znanje, tako da so zreli, lahko igrajo, to je to, ponosen zelo. Hvala in srečno v pokalu. Hvala. Zagotovo, glede na napadalno predstavo, ki jo je znova pokazal Maribor, je tole točko težko prežvečiti. Pa jest teško i kad ovako odigraš utakmicu dobro i faktički primimo 2 gola bez jedne prilike protivnika iz kornera, gdje ne reagujemo dobro, gdje pustimo da nam lopta padne u 3-4 metra i drugi gol da ne komentarišem 2 puta ista, faktički 2 gola protiv Radomlja. Ali eto, možda negdje nismo to zaslužili, jer ništa se ne dešava slučajno. Možda kad smo živjeli prošlu utakmicu teško protiv Brava, spaslo nas je sad, kad smo bili puno bolji, mislim da prvo poluvreme moramo riješiti definitivno utakmicu, otići na 2-3 razlike, jer promašili smo neke nemoguće stvari. Onda bili smo brutalno kažnjeni i opet drugo poluvreme odlično, mislim da smo zaista stvarno dobro, fenomenalno kontrolisali utakmicu. Protivnik, rekao sam prije utakmice da nisam slučajno govorio da će biti jedna od najtežih utakmica, jer vidim kako igraju, na koji način, hoće da igraju i evo, odigrali su prije svega možda prvo poluvreme, malo su nas se iznenadili u nekim segmentima, ali mislim da smo se drugo poluvreme potpuno prilagodili i stvarno kontrolisali sve. I onda kad smo mislili da je faktički utakmica gotova, dobijemo penal, poslije toga opet imamo 2-3 situacije da zabijemo gol, nismo i bože moj, tako je kako je. Čestitam igračima, neće nas sigurno poremetiti ovaj rezultat, mi i dalje igramo dobro, što je najbitnije, mi imamo igru, kad igramo ovako onda imaš čemu da se nadaš, naravno ostaje žal za 2 boda, ali ok, idemo dalje, momci će dobiti sad 2 dana slobodno, malo da se odmorimo i onda od utorka fokus na Olimpiju. Je ta napadalna predstava, ki ste jo kazali oziroma ki jo kažete, je to tudi ključ do uspeha, če popravite realizacijo, potem tudi proti Olimpiji? Pa definitivno, danas je samo, ako uzmemo cijelu utakmicu, najveći problem bila ta realizacija. Mislim, nije to ni realizacija, to su 100% prilike, nisu to poluprilike, neki je pa ok. Neko ima kvalitetnije igrača, neko manje kvalitetnije, gledamo evropske utakmice i onda taj zabije s polušansu i ovaj ne zabije i tu se pravi raska. Međutim, ovo su 100% prilike, ovo jednostavno moraš zabiti i to je to. Kad ne zabiješ, tako deš ti se kazna i nažalost danas je naša bila ona kad ne iskoristiš svoje prilike budeš kažnjen, eto mi smo bili surovo kažnjeni. Še morda za konec beseda, Pejičić se tako je vrnil z golom, verjetno tudi za njegovo samozavest in za celotno ekipo to pred nadaljevanjem sezone zelo pomembno. Pa jest, Peja je odradio
cijelu sedmicu jako dobro, dobro trenira. Mislim da momci stvarno svi dobro treniraju, vidite na koji način igramo, koji fudbal igramo, izlazimo visoko, igramo rizično, igramo 1-1 fudbal i mislim da svak voli da gleda. Danas nije niko otišao razočaran sa stadiona. Evo, momci su dobili aplauz i ja i stručni štab kad smo izlazili dobili smo aplauz, jer svak voli da gleda. Nekad kiksaš u ovom fudbalu, ali od 5 puta, 4 puta ćeš sigurno pobijeti ako ovako igraš na ovaj način. Hvala in srečno na derbiju.